Lungdamna Laisiangtho ma ku alian som le guk aneu som le nga pan som ni chang to ciangin Jesu in Amaute kiangah no te leitung khempeuh wa pai unla mi khempeuh kiangah lungdamna thu na tangko thu ma aki baptize te peuhmah in hotkhiatna anga dingu hi a hi hangin lo peuhmah in mawhsakna anga dingu hi thu mite tungah hi na lamdang a piang ding hi Amaute in keima min to dawite hawlkhia dingu a kampau thakin a pau dingu hi Amaute in gulte khutto man dingu a si theina gu adon u hangin bangma chilo dingu hi chinate tunga akhudu nga dingu a Amaute adam dingu hi achi hi Topa Jesu in Amaute kiangah paikhaakna again khitchang in ama van tungah ka to a pasien taklama atu hi to ciangin nungzuite paikhiau a lungdamna thu mun khempeuh wa atangko hi Topa in Amaute pi in na sem khom a Amaute tangko na te thuman a hi na thu te chi ala na ding na lamdang wanglet na te to hu in akem hi in Topa Lungdamna Laisiangtho hi Kristu Topa o na tunga phanna ta hen